okukwatwa korangirira akaruru kainara mu district ya Rwampara Registra Mutai Jackson kurigirira hakurangirira mora asimwe otwira ry'omuntu by'omyishingiro kazabwa district egi ngo nuwe yasinga karuru ana kansimo birayisimbire nawe ahakaniserera kesharinga nabwa nyuma RDC wa Rwampara Harriet Nakamya ayimukire aragira Registra Jackson okugarukamo kubaro bururu nuko ana kwija sinjire arukwihayo burure mitware bireka bishatwana na mushanju de rumore musime asimwe obire yarangirirwe akakwata umwanya gwa kabiri arukwihayo burure mitware bishatunkaga nabuna is given the declaration form as the woman member of parliament, Brigadier Okonfaris. Ne obudo lwatuse obwokwana kalulu. Ngamaso okwana kalulu. Ate babade bala bulungi ka figures etuufu nga bonna batalinga. Naye olwamaso okubala akalulu. Nga bagenda okwana onsinga ani asinze. Ne bawo they announced someone who had less votes. Balanze yabadde n'obululu obutono. Nebazo omukyalo weta ana kansimu candidate. Eyashutuse n'abutula register n'asikarika lishufu n'agamba nedda tonzibanga nange ndaba. Fenga security. Twade tumanye ebigenda mu maaso kubanga twatufollowing obubaleeta kuva mu kitundu. Mole asimwe teyawangudde kugombolola n'emu. Kati nga twewunyengera teje bijja nga bamulanga nti yakoze eki nti yasinza akalulu. Amos Kankunda Chubwika asinjire ya Rwampara County arukuyayo bururu kanana rushanjo 56 arukusinga batayibe bana kandogwa kuratirwe Erika Sigire oyireyo burure 15 rera abandu bashatu bakakurataho. Julius Tsime Karuhanga asinjire ya Rwampara East no bururo mutwaro gumwe 83 rero cyarasingabirano yakurataho arukwihayo bururo mutwaro gumwe 97 nabandi babiri nuko kurataho. Electoral Commission akuba bagerizeho kuba as fair as possible. Baranze kuranga karuru bakabara kandi bageza kuba as impartial as possible. Msima bagize bona abatembere nshozi basacrifice injire ntumango ibinje byawo bitireme tutu eshagama basiremitwe konka ntumanyango hangana tumanya icyo kwangura kwa Julius Tsima wa Rwampara East cyaretera bagizwe kujaguzo mu makajo mu mwizi kabaratabuno kanso ni ntwaro muranga umuriza bombenye simbere nabo ndukugira ngo mureke twikirize amazima tugagambe kandi gatwindira bo usinje akuba barangirire kandi bamwe bataheberango ngo tubakaherize nabo bashiye results bazikiriza so nyina nishaba umuntu wenda ayesimbire andi aribiraho bakurangira results aje tukore hamwe turebe kutwakwasa kutwara yenare mu yitomisha. Ogu yajumere kurabyo kutera batura no kushisha ibintu byabo ebireho nuko kushaba abantu kongera kumushaje ko mukarura kabona karukwija. Inda Aidan Bataringaya hamwe na Susan Charsima.